Kuringana na rurenda rwa commission iria rumbuyagia githurano guku bururi-ini, tutigaritie thiku 540 mathaa 14 na ndagika 16 tuingire githurano-ini kinene kia mwaka wa 2017. Wiyandikithia waikia kura aria niyo gitugi kia wikia wa kura ukambiriria Jumatatu bururi-ini wothe na ukaruguririo guku Nairobi mwena wa Pumwani. Kuanzia Jumatatu tunataka kuanza shughuli ya kuhakikisha kwamba watu wetu wote hapa Kibra, hapa Nairobi na Jamhuri ya Kenya wote wamechukua nini? Wamechukua nini? Mundu uria urabatara kwiyandikithia ta muikia wa kura ni Mukenya ukinyitie miaka 18 wina kibande kia bururi kana passport. Kuringana na riboti ya commission ya IEBC ya mwaka wa 2013, maandikithirie andu milioni 14 ona gutuika matanyite kwandikithia andu milioni 18. Mwaka-ini wa 2017 kwahoteka gukorwo na andu milioni 25 aria marabatara kwandikithio ta aikia a kura, na wira ucio wihokeirwo karani 5,756 na kahinda ga thiku 30. Na hakuna vile unaweza kuchagua viongozi ambao watasimamia mambo yako kama hujachukua kipande ama kitambulisho na hujachukua kura. Mimi ninataka kutolea shukrani kiongozi wa CORD. Juzi alisema hivi, watu wachukue kura na watupe kura, ya kwamba wakati hii akishindwa hatasema kura imeibiwa, atatosheka. Kuri uguo mihinga iria commission ino yahota gucemania nayo ni hamwe na uria mekwandikithia andu aria mathamaga, ugituika ati aingi matiumiraga kwiyandikithia ni undu wa unduire wao wa guthamathama. Kwina kiuria kia andu aria makoragwo nja wa bururi mekwandikithio, ugituika ati gutiuikaine wega namba yao na kuria makoragwo niguo muigana wa kigina kiria gigubatara kimenyekane. Aria mateyandikithitie kuoya ibandi na aria matacigirite ni undu ungi ungituma commission ino yage kwandikithia andu aria itanyite, tondu gutire mundu kuingirio register-ini yao atari na gibandi kana passport. Wiyandikithia wa aikia kura ni mubango utanyitwo guthie na mbere ona thutha wa tariki 15 mweri wa 3. Utiganu waguo na uria ukarugurio muthenya wa Jumatatu ni ati wa Jumatatu ugakinyio session-ini iria mundu ahuragira kura, no ucio ungi mwiyandikithia no nginya thie ofisi ya kwiyandikithia ya gicigo giake kia ubunge. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.